na be yele am warm la see am warm la then am feel 4 o'clock you talk about am I make be here follow no kase be feel nyamo ami ni ewele ni siale Emilia nje gbese ijela le tulu no ni gbeke bi e fi akuto na me wonu sisi wona mi ni be ni wo je no le che je nekeni agbeni gbeke bi e ko na 10 years o na 9 years no ama me ke hi patesi no ba na ama me hi gbo mokomoko ka yemu ke wu me sane ke bulu asomo po to asomo yi ke ye ame awo wo akuto na mi bulu ani fe mo so woni ni afi oyegan won ta le mo sami ka mi na ne amashina me fe ameka ka gbegbe ake ameyu ake oti aba pa fe mo na me ba gbo wo no lolo ka te no me ba ke me ne mo ka me ba se won ta ni ejanu na fe ojogba wo ka na ni fa na me yu ake ka me te wo ba be ko won ta ka obi po ye mi po ayi ami ame gba wo na ame ani wo ma mi me wo ka wo te wo sa no po wo ake gbeke bi abe na me fi oke yin e gba wona ya kuto na mi wo ka wona na mashi ine ne kelibi ne ya no na me wa wo acho mi no da ko de bralamti nje no mo siche no mo la ko ta ro a osisi ha gbeke bi e na aju ame gbeke wo fe ngo wona aka ha chose mu ke hebu ke mi hun bi ye mi ajile si mo wo gama na mi satele mi me ko mama mi ya ko chagba mo gbeke 9 o'clock me ko mama mi ya ko chagba mo 10 me ba ya na ba 10 na be bi le sika 10 o'clock ke bi le je ko ni ai ni na jile ba hu na si mi no na fi enwo na mo at least mo wo me ni ji o gbeke bi ya nga aka emergency 9:30 to 10 ka gbeke bi okope na enye na kan time abi la ke ngbe ya na jile si 8 o'clock na me di onsin e wa mi ete na me di onsin e wa mi na me na me ji o me ame jole me no ame ji ame yo ame mancha me ka ro mo eni yo ma ne gbeke bi ya ame yo ame e wo na me jo ame no ame pe na me na ka gbeke bi ba di ame du na ku no me ani bi ana ji o gbeke bi ye gbeke bi ame fe ko noko si ye na yo ama ken wa ame ni wo ma mi nwa ken wa wo hu si mo ame fe le 9:30 to 10 gbeke na pa pe na kan time mo ya ngo je by this time ke na yo mu papa kwa gbo ale ke mo mi po die yin pele won display le ba ya yin no si ame time na me ke nyu 8:30 aja ke 8:30 pa ko mo mi e ba shin e be ba le ska na aye ni neye nyene ke na yo me mo ko du mo yin ke mo mi le pa ko mo mi e ba shin e be ba mi ske te party pa ko e be ba mi ska ba ma eni na baba yi mi ke pete mo bi e ke me te no ba dun e wo time le yin awo si no na fi o e ngon wo na yin ke mi won ake bi ko pe na kan time ajile wo fin wa wo no twa no manya ba si ma chama me pa gbe ke bi ye wele ni me ni yo me won me jole me ye mi 16 ke 18 na me yo me jole me ye mi wo ka me na me jole me won me ji ame ame pa wo bi ye pe yi na me ya me jole me twa no manya ba Bruce Torado Bruce ni mo fi awo ke chom nje abula ke ha ke ko gbeke bi Mlan was and yeah, Ghana Traditional Council. Engona wa de cheche. Engona ni nle meni wole ametuano she
ina emi she wa de chere because no ni ya no ebe ngbe no ni every time onipako be Ghana nu wo yo ni mlako be bi ehu she ene ya ni na ke she asma onipa ye man mlawo ye ni like enye wo yin bi ane ngona ye emi she no ngona ni mi sole mo ke infa ipa mo ja ke shi ne ke no ko ne e cafe no ko kuku shi e fe na no ko e ya kra ke a she ngona e ka pa like aka for me she mi un ka e wo mi ka je be ke na ke ala nke e wo mi full time je ni mi support shi nke e wo mi de chere mi devote ye ka wo mi me ra do so mi sanya your Reverend Gift some Reverend Gift fine no you me support wa dey because keji wo nkwa wa education background eh wo bi ani ka se mo e yashton jamoni ka education chuni jamoni le benefit alo se na money your education me ye bag me bi ayi ni aka se ni o te school teacher e chon boni ke oban le aka ohin ono te code odwo mo e fi o be ni wo le dra ko e o ba ka se ni alo mami ba ta studies e han bo le ba ta studies teacher e han bo do wo environment e ye poor mo shi wo mami ma me bo ame wo modern ne ha me pi session shi bi antone ke won pa won compare wo gan wo gamene ni wo yo matake shi gamane mi won kwa mankokro man alo me kokro me na ke shi wo bia ne bi america se mo ba shi amena grade papa wo amena school papa ni ame ba ya if you not follow education benefiting your education near me wo ebi wo mlanjio le mami ba wo ni ebi yin no ni sani mami atwen e ka hie ha bi ye wo la ka follow bi wo follow e ka twen ni ko ni anya akogbe ke bi ye ke asu hie bala ke so e ko keke wo ngbe ke bi ai wo follow wo ya mi eko wo kaji cancel to ni olupa e ba anya wa na ba anya wa na hie ne ke ni me no na fiti mo so na hwe sani wo ba yi koni me ne hwe ameka fite don sanam nya ameka seni amenika se mo be shon akọwo jin ahweshi na akọ me report ahweshi eye puo ene wo na awalwe ole ni te fieta ba wabu anya wabu wo won pafa ya ke kedi ahwe awa ya ene sefen after studies gamanche alo olupa ye amesta ekome na after studies compulsory by force kona gbe bi awo mi koni ameka nyi keke an follow anu ke owe abote kutu afemi acha pepe ya kutu afemi kona tashi koni follow anu amehia ke amegbeke bi awo se hewo gbeke bi awo se ehia onyo follow kwe onyo follow ehia patan bonu wo kwa ame won ka wo gbolo ame ba kwo sikaji ta frache won ma mehi ni amefe ewe wo de te ba fete won sa ba kwo amenya ame kwo on mi si ni gbo eho wo hi aya many MPs gamenye wo yo bank managers na me nyewe yo agbone ko wa companies ka firm say ga me nye yo mi chief tutu wa na me ni ye gbai ga ma gbai ni ame shahin shon wo won pa fai fi o ni ma yue ni kenke ma yue pi amenya ame ka se na me ka ni ame ka se mo ya shon because anya wo na aya school na ka gbo mo nye do bi la ka ya school ja chele wo mi 10 11 9 that dey ba school wo won pa fai ki ya la de gba yi ame na me wo mla o fa ni Ijẹtafo acho Mr. Akwele Ijẹtafo acho Mr. Akwele no na fio enwona wa de chake beke bia ka mtete school na mi ba ka ma do game ye achwe oba cho bia won bi ba je mu ko ji yue lo ko lo cho bi lo bi la akase wo ni bo wo se mi no ana bi le techi ni bo wo le loko mi no ba na eyin echo speaker echo ene mino wana baka no afi ne ke no mi kome ni ta ma yueji enwona wa ka de kanu tumune akeba mami kan wana gbeke bi amenna shibo ka nile na family lo kolo ko school no wonta na wa mi wa ka ba wa mi obi ene tetiri iye tafo obi ene tetiri wa ka gbona na ya puko nleshi gbakali bi afi anya bi wa afi nleshi adaka bia na gbeke bi ami shomo ekura dibie abanya jengle sha ba sho ebie abanya jegbese aba sho ebie abanya je ko shon baba bi
no one sumo wa ni gbeke bi ye anna to se mo papa aha me mbele chen bi ye mi enye mi bi ye mi moko bi ye mi ka mo me sana jia me wa ka me nyeme ka me sumo aka mata police station ada ga ta fra che mo ko be fo je mo ko me lo to se mo eyan no ta wo no ta la chino ta fra che beni mama ke nana taje o ko bi utraje ehiwa denche shama me pene ni wo tosio ame ekula gbomo to mi atebo ima kanshi bo ba kanshi she ekula beni wo oteshi ni le no ta frache beni nye yele na kan mi sumo wa nje tafo ato mi sta ko le mi sumo wa mi so na jia me nye kapa ataka me ge hochi no hochi ye wonu oshishi aka nga mi satui na ne wie na me shele o me sasa itui gbeke bibi fi am fite am shele wa mi yihin ma te gbeke bi ate kali bi e wa wo she wo fole wo yu awon agbede wo tem go wona tuye la wona ila baba onu go wona me ni ba support wona ma na am ni le ba ya won ya wo sumo no tu amanya ba no wa ta star aku ngeta fo ni ka o ta me ka o ta gbalo yo adaku ko o ta gbalo wa na mi yiri beke bi ye wo ka beke bi ye wo kuture mi eyin kura bonye ale yin ape ngona aka yin na kan ni se ne te bi yo ko ne te je ni to bra ye joku ma ngba sande ni mbo to e na me ke dan ke am te ko mo sa ta tu na me mba sia na mi akuto te flo ko pi na me mba bra ma na mbeka ko ko to sineke ni nu ko to se ne gwele je so mo gwe ndé am na samen kole ndé ti be fere ne kere gbarna ma ne fami po ame jamo do gba do be ne ha ko be 13 years no ko ne no bo nye fio ngona ni ya no ni jame ni afro jame ni ka nya sitan ni ya afro jame ni mo ame me se ka mo na bi amon bi ne nye fo na mole na ile mi wiere ko ke wan ma ka nya ji nye tosi ame aka wo wefe amenu etomi mi yu agbere mi po tomi ro kanye fe engo ne bra fe ni ka ka bi na amenu ne ka fe ko manke note ina bi ame wo am mo 4 o'clock ngba me ra na me 4 ngba me ya ntwa ka ba me amenye yase imbe na bi ahi ina bi yele ame wo mla chi ame wo mla nde na ma fi 4 o'clock ntwa ba amayo gbeke bi e follow no kese beje fio nyamo ame ni ewele ni siale ewele ewo beje fio ngona wa kai nye fi ye anu nye fia o fa nyaka fia e ko pepe nya ko toje fe nye fia e fia abene mayebo jin mayebo e na chio beke ndi mo e wa no fa fita e ko ne e abeke bi akase ni aka bena ata 12 ma nyaka mayebo mini twa me akashi ame pa amla bana feke bi ma wo mla sa me pa amla wo pa ye fai bonye fio engona ne ya no tware mu yaba engo wona other side engo wona other side mi no wo wi ona ka ma na yo we majian cheme wo ye onupai ke wo ke won ba wo ye wona MP in odododi odu we have 7 electoral areas ni charge wo ye assemblyman 7 o ba pa fai ko ni atun wo nonu ewo alo no ni poten ewo ni ayo wo bi ke wonye ma bi engo wona mo ke ji nege no ko ba ya no akeshi awo mla ko ni bi ku me stop ya kuchu emi no le wo fe o ba wo shu wo koloke ni wo yin ko ni tu enjo le ke no ya abagan shi wo ba pa fai fi o ke ji nege no ko ya bale aje civil en se ni moni tun ake abayi me woye man woyo nu pai ke wo ba wi woye soldier fu woye police fu woye navy fu woye fire fu woye immigration bi ana ma me bayin e ja ge si ke ja ma me bayin gbe se mo baba wo ba nunu wo ni afiyo si keji wo civil en se no na nu wo nfi ne wo le wo nu nji wo won pa fai moni etun na bayi me won pa fai ni atun wo no ewo poten ewo ni ayo mo because se ni ntane ke ekole atu mi agejin ya eni ye akoto lante
shoe no ji ye ni yo ni shoe no ka ko te lan te fo like distance mi le ko le iyen gbe ni mi ya ni abe a Jamestown TV e fit am ni yo me le ke mi e pe le yi mi no aka wo mo le ke mi pe le yi mi e ko le ke ni abe yin mi e be sa ni ke la gbele mi le ko le ke yin le nwe wo fe wo le no bi ana ke no ye gan ke nfo e ni mo go no ko ye ni na to be sa ni ke la ja to ni wo fun won pa fai na tun won nonu iwo wo wi kwa ga shi no na fi eyin wa ni won ta o ni na kan ni e ba no e ja ge gan wo ge gan ji gan na ni gan won to gan na yin ni won to gan yin ni gan e ko e mama papa ni ebu won pa fai ko ni atun wo nonu iwo ni ayo me wo fe wo le shata popo le gbo mo den ti e to le ge yin ayi le wa den che ni eni fi mo bo ni enye fopo si ya fu e ba ni di shata popo be mo fi amo la gele la che ni o mo no won pa fai ko ni akona kan je me a o no na fi o eyin de mo wona wa ke afi si atun wo nonu iwo ni afi o ko ni tu enjole e ba ku tu eni tu enjole aba mo mi won pa yen fai enwo wona wa si atun wo nonu iwo ni afi o ko ni tu enjole aba cho mi ni ayene o ka wo it e je na wa wole tapla te pangbe because no pangbe gbogbo ye ga mi tu ni e ta mi pa lo na pa mi ko le che ko le lo ga je ga wo it tapla te ma ko agbe bi school ya mi kani bi kani ba ko e lo nyo wo it kani ga ni ko e onyo wo it nu e because gana che ma go shojo wa ai ma che be nyu ro mo nyu ise ni no ne cha no e bi e na le ko ti abam ko ona oh no ni ga ni fi ole tapla che olu onyo wo it ye wo ju no wa wo it oni mi shi mi e no tapla che ta shi do ni wa ko agbegiri e yan ai gbegiri e yan je wo awo it je wo ju wa wo it ni anu tumo it impa monkey 6 imbile le anu tumo le pa monkey 4 no e te meta wa te se wa anu tumo no e te lo onu mo te owo no ni we nu eyu edu mo se ko eyu eburu gbeke bi ko me ni sana mi wo it because atwa 8 9 10 fin aba ke card obe no ba tun fulo ko mi na gbeke ko ke e mu sun shan kemi fite wo no tun age nyemi bi ko afite nu ele ba le na kan sana mi du mo se ojo gba e wo nu pa nyete asina gan no nye ka ko aburu na ye no mo ye etan be acho ma teki yo nke gbeke bi abi yin pata o won tara mi wo mla o e te wa na mi wo age gbeke bi 8 years am kan yin peta is na me amelo ko school na me amelo ko zin asane pa me yo o mi fana wo hate azi ama ka ti be ni ambala ke ete ka to so no bote tu mo awo age gbeke bi ami yin pata mi yin ami stay mi BM won ajile azi ami